puno pui kai khum nazari ai hatak ti social media gi khutang nuwa yang ngangi du mayam na yana wi ganu ai aning ge ambi ama oin to jabanati tangai chigna mai ba asi de tawiba phibam tang du ei ta da ba asi ta chena ko haning dana ai na khangja ba khara mi amna share to jabani ta chena ai khoi gi isu khuding ma ki horak phama che ai khoi gi mai nga koi jing ni ai khoi gi mai nga thing de thon mani ai khoi gi mi ching na thon mani aduna ai khoi gi mi ching asi pada tam bi ba ma changi hai ba je ai khoi machi mi amda hanna tamdana tu ai machi ai khoi yamna tangai phada ba amani biren gi matam hi huji khemjang gi matam bhaw ba sida kai chu amat ahong be ti center da sana ma khuding ma koi na hangai oidana ma koi na masuda som tawdana ai bagi wani ma koi na huji pu adu da chakani ada da chakani na security sing ahumai pu dan tawraga maduda manipu tang de tare hai ba yari ba huji kai gi no party jibo huji kai gi no ba tong au bida si gi ba mi si bina to angri ba teroi sing adu kai gi phadi bano aduga maduda security sing mi cham hari ba mi cham gi khong jangoi sing hari ba amadi soani ba sing adu hoju ba chaira pitri ba chi kalana pitri ba machibu india government amadi manipur government pitri ba natro machibu khemchan pitri ba natro machibu kanan pitri no machibu govindas na pitri ba natro aduga makhoi ji som aikhoi hoji kandna som thami ba chibu kari gi no masi aikhoi masi kandna som thang ga da bo ga de aikhoi khongjang jingsan ro ji aikhoi yum da ra ji tang do ei ta na adu mai ra ji mai chu da na moina to ba khut mai ha na ji adu na ta bi da aikhoi na som masi maya da aikhoi khongjang oi jing aikhoi mayam ju masi maya da som baw da khong da ba na di kana ro ye Bangladesh ta tau ki ba generation Z ki ho do mayang khangi ba na tro Nepal ta tau bi to khangi ba na tro chom na gi internet thing ma gi ta mak ta chata chun na ta na ba ing ak we su kam na wara ki kam na sing ta gi ba to khangi ba na tro ai khoi gi su ji ai khoi ge nga we gi mari ai na ta gi ma wong da som ai khoi na mai ra ga di si ya ro ye ai khoi gi mai nga we jing na tho ai ma ga ta ne ai khoi gi mi jing na tho ai ma ga ta ne ai khoi gi political party jing na tho ai ma ga ta ne ha bi ji ai khoi na som na thai da ne mai ra ga security post adu ga da na to ba ya ro ye security post na to ba khu de wong che ai khoi gi nga we jing kaman gi ma kha da to ba ne ai ji ai khoi khang ga da ne adu na asugum ba mi cha mi yang pu chi nga pu ngam da ba to nga pu ngam da ba manipur government gi lai nga pa ching pham tha do ga da ne ha ba kan ma khong jeng ga da ba ne ma khoi ji ta cheng hai ba da sai ra pi ga da ba ne ma chi hai da na i bu pha pun ba ya ke thu ak no ya oi ju no no ei ba mi yam na su yam no wa ra ba amadi pun chi akhoi gi pun chi na tam ba ngam dra ba no ma gi tam ba ngam da pun chi si da akhoi na chu ma wa i kha phung do pa gi da ma ama yang phang to pa ko jang ma to chanu si ra ju ei ba ke ni kha ya gi ma chi ai khoi khong jang ngoi jing ai khoi no nu ti gi wa khat mi pam pam ma ju nga ti gi hu men chen chen ma ju ai khoi na ai khoi gi nga ngoi ching mo kan na tham ba gi mo wong a chi sum cha tha ra ga di ai khoi soro chan phangoi hai ba ji ai khoi khang ga da ba ni aduga khoi gi political party jing ma pu ai na ruling party gi BJP party na India government ana ani ha du pa na ya ni ne pa pa ta ko ai khoi na ni gi ta ni han gi cha ta gi ba cha kon pu le i ba mayam i chu mayam ma cha da gi na ato ba mayam ma thoi de ai khoi thoi mayam ma ma de mayam ama man gi ba je ma chi ka ri da gi phoi ba no hai ba do ai khoi ru en do da na ko mon da ba gi ni adu gi ni ka ma ro en do da na ko mon da ba ya chi ka na pai BJP na pai center de kamai da gi BJP na pai adu gi BJP le na chi da khoi tai na ba na karam ba da na da tai ne do no chia pi do cha kho chia pi thang ya roi hai di chia pi da na ta na atu ba na amu acha mai da na amu to ani han na du to ni ade ge ama na du an to na ani ye chen na du to ani adu ai ge nu ai cha ko hai ge do ga mo ni chu na order in ja ba khat ni ma phoi ni chu na ma cha gi ma thau to ja ni order pi ba ya nu ni adu ai ge ni mi cham mi ya mun da na mai ka phai ba mai na kai bi ai hai ge dong da ai phoi ta chan ji mi ju wa phun phai hai ge ai na hai ja ba adu bu ba ama thoi e ngaran ji ngaran de ge ai tian san yam mai ko aduna ai wa na lu da chu da ka to ji aduna ai khoi ya ma chu ya ma thi ho ji ai khoi
하시죠. 아이코이나 아이코이 강민나가 아마짱이 아두나 아이코이 강나라기 아이코이 니한테 political party 아마와가 니 아초카가 에스나타와가 니가니 칸니니까 아이코이가 에브레헨첸 아마레이거도 타복치 아이코이 따라하는 거에 느끼는 거에서 아이코이게 어쩌면디만 마우지 홍지 서치 마파르다리 아이코이도 하키타로 하키레나 미점 야나 하키레 아난 보트나이고 하키레 타가리 리반 수바 하키레 서이 만나고 수바 하키레 짜는 리바 난 하키레 내 차비 가야 마푸지 망하기레 나하 마야 마마치기레 마파이 체코리티나 아동마 대화를 친나도 생각하기 mahota aipoi isa ina mayam amabo voluntary kanoni hadan defense force ni hadana aipoi hadan na tera ma hakre madu bisena sekin mayam do hodi thowa pha ba yati matam du thaya la ba nowai tawada kuki tero chine do thengna hangi ba adogu mayana aduna hawai yawi na khanba mana pinni ba adogu magi security force state force induna operation reason ngamna na chalana kogi ba thage kidoni itin ikwati hodi kana kana phari lekri phari aduna aipoi isu ama khatan da uba yaroi aipoi isu di ama khatani mapun na uji hadani mache uba yade aduna aipoi kunna thena ba ama chani pai hudi chappa yade khane hudi chappa yade khane ai ichule ai koi na haina hanne ba ai koi na haina han ba ama phawrega ai koi jida mating nei ta ba haina han ba ama phawan ba le e kai do ba no men chia ko do ga hatan mi dai yam mai le na yam mai le thaban yakchani thaban to ba yakchan ku mai tha ne ne to re mai harau ko mai de harau ko mai ama buchita de अभी वो आइना हरा कुमाई का वो जिंदू को नुमा आइता बनती नी यदि आप संगे नुने निमी करता हुई याक्शन को होने में फेस्टी बैन है जी इंडिया में नुने निमी करता हुई मणिपुर जल्दी क्या करता हुई मणिपुर जल्दी भाग तो अब हटक तो गए अब गुंबा दा अकोइना ने जब निपुण खुली में मेंबर है तो जब दिखना मको फुमा खुद मत कोई पैसा खाए अपोई आज आई याद देखो अदुगो अपोई हाय ते मिजानिना अदो पैसा खाए चचा है जाने मदो मी की के पीछे में अपोई भी मदो का फुकर में ठोक करे अंत दी बहुत कई हाय करी सुगमा मया मामा अपोई भी मी की कोमो दी के ओई बा मुझे अरे फोटो जो उहन बाहर से कनाल परे हंदन कनाल हंगले कम्युनिस्ट पार्टी हंगले कम्युनिस्ट पार्टी हंगले तदी मणिपुर से इकोलॉजी में इकोलॉजी हर